Ti Masakbayan. Ti napalabas, idi saan ang mauray ni Grace ni Eddie nga agawid. Inawagan na nga rod ti asawa na, kat nagawid nga rod ni Eddie. Iti panaglabas ti aldaw, saan ang mauray ni Sarah ni Eddie asumarungkar. Isu nga in text na dayton. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauhan. Legal wife, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nalipatan samat ni Daddy ti cellphone na, Mami. Napan ka din iti opisina? Adan sa pa ijaban nyo, anak. Kitaan lang tulangan inton madamdama. Kitaan yun, ano, anya data, Mami. Amang ano, emergency. Adapi nga tayo ijaban nyo. Jakmat lang agandar tilugan na. Inakitaan no, adapay tilugan iti garahe. O, sige, anak. Ay. Mami, awan mat. O, sige, anak. Kitaat man, no asino ti umawawag. Hello? Hello? Asino da ito'y? Ayat ka din ni Eddie. Apay nga dakan ka ti cellphone na. Asino da ka di? Anya ti masapol yu iti asawak? Edad mo kan kuha na ti cellphone na. Ada ibaga. Awan dito'y ni Eddie. Nabati na ti cellphone na. Saan ka diya mabalin nga ibagam kanya? Taidanon kulatan kan kuha na? Mailiw akon kan kuha na. Ngam di matlag pakitan. Asino ka? Apay akailiw mo ti asawak? Asawa ta adwa. Kunam. Bye. Anya? Asino diya'y mawag, Mami? Apay, ana ikulang kayo. Sino day chay? Apay akas diya'y timbaga na. Pudno nga ta. Ti anya, Mami? Mapan ka pa iti kwartom, anak. Ibagam ka ni Lolam, taumay dito eh. Wan, Mami. Adansa ni Lola iti kusina. Sige, inak ayaban. Pudno nga ta dito eh. Manula ang alawas nga awanak. Adda ka din kasukat ko. Apay anak ko, kaskala na to kawan iti ulag. Adda, imawag a babae, Mami. Dinamag ko no asino. Kat, kuna na nga, asawa ka numot ni Eddie. Anya, saan nga taarong number? Wano, agbala ti imawag? Imposible, Mami. Diyak maawat alukunak ti asawak. Iha, saan mo pa'y nga amuno anya ti pudno? Pankampay nga umuna. Kita agmanan, no ada text na. Sakbay nga agsakit tinakam mo. Agdamag ka pa'y nga umuna iti asawam, iha. Ada text nga agpaiso ti agnagat ti Sarah. Basaot man. Hello, Han. Di ka matla umayan dito apartment. Agmay sa akanayon dito eh. Diyos ko! Apay akas lamadandanagan ka. Ay na, bigbigat. Mapanak kumakat ijay trabaho. Nabatik samot ti cellphone ko ijay balay. Awan mat iti bulsak. Amangan mat no adda ijay bag mo? Kinita kat awan. Panagkunakat nabatik ijay balay. Ay na. Ikararag mula angin. Asapay la kumatas ang nga umawag. Wano ag-text ni Sarah. Ay non, delikado ka. Sana mabalin. Masair lakit diti asawak. No adda mabasa na a-text ni Sarah. Saan ang mabalin? Ket, anya pa'y lang aramidem ngay. Ingkalayan na. Sige nga, Rod. Panawan kan, tayo nakalaan ti cellphone ko. Saan ang mabalin nga adda mabasa ijay ni Grace? Nagsubli ka kadi. Gapo itinabati ma cellphone mo. Anya tinagkurangakan ka, Eddie. Inaramid ko mat amin ti kunak. Apay nga insukat na. Saan ka nga insukat, darling? Please. Ulbod!
Napod nung ayatan nag. Apay nga rod nga adda Sara iti biyag mo. Saan ko nga ay ayaton ni Sara? Patyan na ko, ma. Hindi nakarakupan, hudas ka. Impay ko ti amin ko kan ka. Anya pa iti kurang. Pakawanan na ko, ma, darling. Siga ti ay ayatek. Inayat ka iti napudno. Nagtalaga kiti kastaunay kan ka. Ngamayan day tapa nagtalaga. Maglilipot ka. Anya ti aramidek, tapno mapakawan naklahay. Pangasim tay bagam. Aramidek amin na ibagam. Promise. Aramidek. Saan ka pa'y ngagpakpakita kanyak? Takas labong takti baro kung ko makakit-kita kan ka. Pumanaw ka! Apay akas kalan ako taran abilit, honey. Umanag ka, tailutag tinasakit mo. Apay nga imawag ka iti balay. Apay nga imbagam kini Grace ti amin. Adamat karbangak, saan ka di? Awan ti karbangam kanyak. Ta imbagak met abayadan ka, ngem di mo kayat. Saan ko nga ilako kan ka ti ayat ko, honey? Ay ayatan ka ngamin. Saan ka nga ay ayatan? Inyalaan ka lang iti apartment para iti anak ta. Awan relasyon ta. No awan relasyon ta? Apay nga rod, anaturog ka iti ayan ko. Basta, saan ka nga ay ayaten? Ti asawak ti ay ayatek. Amok nga iso ti legal wife. Mistress nakmat. Iti sumagmamano abulan na panagdan nata. Inayat ka iti kastaunay. Ay ayatan ka unay, Eddie. Di ta ka man laingan. Dinadaal mo ti relasyon mi iti asawak. Hello, Sarah. Itamang pa nga imawag ka. Kita man ni Eddie. Makapungtot unay. Pinataray na ti kotse na. Nagpartak, ti pa nagpataray na. Ay na. Ay sus, kas dyan na dayjay no makapungtot. Agpataray iti napardas. Ay, ang mga numadisgrasya. Overspeeding lakid di manen. Anya ti aramidan ta. Ang mga numadisgrasya. Hoy, sapay awan ti dengdenggan na dayjay no makapungtot. Hoy, delikadon sa anya ngamin ti inaramid mo. Inawagak ni Eddie. Ni Grace, tinakasumbat ka nakabasa iti text ko. Hala ka! Apay nga inaramid mo dayta. Hoy, delikado nga roden Sigurado nga addasaan anasaya at amapasamak. Hoy, sigan tumat ngamin. Tilay nararamid mo. Hello, Grace. Adda ka didita ni Eddie? Ada ka di amo maipapan ka da Eddie kan Sara. Aha. Ay, kuha, Grace. Sikat ti ayatan ti asawan. Nupod nung ayatan na. Di na kumainsukat. Ay nga, saan ko maakasta, friend? Amangan ngamin na madisgrasya ni Eddie. Ngamin, agpatpataray dayjay itinapartak no kas di makapungtot. Ada ka di maaramidan tayo. Nukasta ti aramidan na. Ay na, madanagan na klaunay. Kaasimot ni Eddie. Asino ita ti nakakaasi? Iso anang lipot. Wano siyak ang nariputan. Ha? Ay, hidya ka mo ti aramidek. Ay, ang mga numadamdama, kat adan iti ospital ti asawam. Ay, pakawanam kuman, Grace. Apay ngayon may kaditeris to bar. Dakkelan ti tiyan mo. Ningamin Eddie. Pinapanaw samat ti asawa na. Imay di apartment ang makapungpungtot. Amo ka diti asawa natin, may papan ka na kayo? Inawagak kan in text ko ti cellphone ni Eddie. Ni Grace ti nakasumbat. Kan nakabasa iti text ko. Very good. Masigurado nga outside ako lambo. Iso anak pa ni di apartment. Orayom, ta masigurado nga agsubli di apartment. No saan nga awatan ti asawa na. Kasta nga ta? Agawidak nga rudan.
Tapno adda ak ijay apartment no mapan ijay. Rumbag lang. Ala, agawit kan. Imay kakit dito yan. Uy, adda aksidente kano iti downtown. Uy, inyag dati biktima ditoy. Uy, umunagak iti emergency room. Oh, ni Eddie da itoy. Ado ti sugat na. Ay na. Grabe, tinapasama kan kwa na. Patayo ni Jasiyo. 50-50 ti pasyente. Wendok! Hello, sino ka di daytoy? Hello, tita. Ni Leo da itoy. Ibagam kumakan ni Grace ang aksidente ni Eddie. Serious ita. Aday Jeseled na, sana rumrumwar. Sangit sangit. Ibagam iti babae na. Taiso ti mapan mga sikaso kan kwa na. Tita, lading itak ti mapaspasamak kada kwada. Ada ka di amom iti mapaspasamak? Apay adi mo inanawa ti gayem mo. Kwa, tita. Sige, tita. Pakibagayulatan ka ni Grace. Bye. Diyak ibagbaga ka ni Grace. Tapno saan ama na yun ang tisakit tinakam na. Anya ka din da ito mapaspasamak kada kayo, Eddie. Uy, naaksidente ka. Nimot Grace, saan ka no arumrumwar? Uy, kaasimat. Uy, adan samat basol ko itinapasamak. Uy, siyang gamin tinangawis ka ni Eddie anapan iti restobar. Ay na, apo. Pangasim kumaa. Tasaan mo nga ipalubos nga dadakas ang mapasamak kada Eddie kan Grace. Ay, huwag gayam. Awagak ni Sarah. Tapno isulaangan ti umay. Oh, Leo, nakaawag ka mat. Anya ti madamag. Ay na, adaak ita dito'y ruwar ti ospital. Tawan signal iji uneg. Ay na, Sarah. Serious ti kasasaad ni Eddie. At ICU. Anya? Serious ko nam? Anya tinapasamak? Naaksidente. Numabalin. Umay ka kumata sublatan nak. Ay na, napuyatan nak anang bantay kan kwa na. Sige, itamat lang. Umayak dita ospital. Sige, agyaman nak. Awan pa'y ngamin pulos turog po. Okay, mabitak lang. Madamdama, addaak ditan, Leo. Apay adi ka mangmangan, mami. Kasano no adama di ang mapasamakan ka. Kasano akton, mami. Diyak ka ba ulan no awan ka, mami. Ala, ingka mga anak. Bayanak lang dito'y. Diyak kayat mo ti mangan no di ka mangan, mami. Umay kan ata mangantan. Please, mami. Manganta ko man, tamabisina kon. Oo, sige. Saan arumbang mairaman ka mabisinan? Saan arumbang apailuyo sakit tinakam? Si kalangan ti pangipayak iti amin nga oras ko. Apay ngamin, mami. Anya ka di ti parikutyo. Ayan ni Daddy. Adan iti sidong ti sabali, anak. Anya? Diyak maawatan, mami. Saan na day ti pagsaritaan ta? Agsakit lang ti barukong ko. Ala, intakat manganan. Tasumragak itay di restaurant. Sumurot ka kanya. Sige, mami. Imbag tarimwar kamutlaangan, iha. Napanunot ka ngamin ti anak ko, mami. Kasi ang mairaman. Husto tako nam, iha. Hanya nga rod, at daditaan, saan mo na maibabawi dagiti pasamak. Nagsakit namin na panunutan, mami. Napudno akan kwa na. Ngam di nakgayam kap-kap na kan. Ta nagsapol pa iti sa bali. Ngam idisaan ka rumrumwar. Imawag ni Leo. Adda kano iti ospital di Eddie. Na aksidente kano. Anya tinsong batyo iti awag ni Leo, mami. Gapo iti surun ko. Imbagak nga awagan na day ti babae na.
Taiso ti mapan mga sikaso kan kuana. Kasta ka di, mami. Nalabit nga da nga rudon ijay ti kabit na amang banbantay kan kuana. Agtrabaho akit di para iti anak ni. Bay ak idaadway di ospital. Namang mangagnak, Eddie. Ikutim ko matiramay mo. Pangaasim. Mayat matan ti vital signs na. Ang kuno ti doktor, nga mga no adama di abunga ti pan naka-aksidente na. Anya ti kayat mo asawan? Saan pa nga imbaga ti doktor? Nga, namnamaan tayo ti imbaga na ama di a resulta na. Anya ka ta? Agbalin ka di abaldado? Uy, saan tayo pa ama ibaga? Ang depende ti mapasamak intun makariing. Urayan tayo ang makapuot ti kayat ko asawan. Anya ka ta ti mapasamak inton makapuot? Ay na, at dadanag ko no makapuot ni Eddie. Tapay nga dadanag mo ako nam. Si Kamat ni masabat ko, Leo. Kumusta ni Eddie? Oh, critical pa lang, ti kasasaad na. Kumatos pa laeng. Adda ka din nadangaran iti unag ti bagina? Nalabit nga da iti utek. Nakarong amin ti pan nakadangran na. Gapo iti pan naka-aksidente na. Malasatan na nga ta. Uy, day tangaron ti pagdandanagak. Sapay lang kumata malasatan na. Anya ka di ti posible ang mapasamak no kas pangarigan makapuot. Saan ngagpapada ti tao? Depende ti bagina. Noan niya ti damage na. Leo, nagmulagat ni Eddie. Saan tayo pa abiglaen? O sige, inakpay iti ayan ti doktor. Sino ka? Di nak mabigbig, Eddie? Sa dinutayan ko. Apay nga ado tinakawayat kanyak. Aday ti ima. Agong anya da kitoy. Apay, asaan ang mabigbig ni Eddie, ni Sarah? Papagayam, di yung liwayan na denggen. Tituloy ta serye tayo ita alawas ang napauluhan. Legal Wife. Dito'y drama tayo. Di Masakbayan. Insura para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Peclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.